part masalama khan mengkar lian vice din chuan chennan chu pet of destruction mi le sa anian ring hlelani khatia feng huani le ama man tumtu te tlan san hnu chuan a hliam te chu hozi chuan tam doi lo nei sak mol mola an academy le hnuah academy te chun competition an nei tur thu chu chenna na hril chu competition chu tu te tan po level up na hun tha le in cultivate na hun tha ni thu te po hril mel mela ma se chennan chuan lo uk sak te chiam lo hozi ro chuan chu competition a tela in level up zel chu du hle thung ma sen library ti fai tu atana wang chuan a tel ve thei ron lo library ti fai tu ni ti hriat chon chennan chon idea lo nei ngal hozi chon competition a tel a chak bok ne na chu lo tho sak phota aru ka tenun script chu chiar tu mani chuta in na chu lo ngai tu mi su i ai chu ko lo o mayang ativata chu thu chon hozi po ti hlim hle competition a tel tum chuan atlan chuak ngal anu chuan chennan pon an library lam chu pan vata hozi bets wangin harsa lo takin a lut thei ma se mun chu phia fai phata ngai thung an senior pakhat chuan library lo tuanam lo wangin mun chu phiat fai vata chol hadam turin a run ti hlau mai chennan pon ole lo ti vatin chu pa kal liam hnu lok chuan gate hon tumin ma la ngal ma se hozi bets pon chu gate chu hong thei der lo chuta a inner force mangina nek popa alain hong thei chuak lo a blade khala chuak le vatin avai le pop ma se lain hong thei der lo a dragon catcher mang te pon hon tum hle ma se thei chuang lo a beidong lu tuk chuan fire attack pokan mang vek to kan na hong thei chuang lo hnuah an vice din chuan ani chon water attack mangla ni mailom aron ti chennan pon ni don takia ti suka ma se lo betupa chuan vice din ani ti a hreve chia vice din a rak deuh thota anu chuan an vice din a dragon pathum te chuan an sop neka an du tokin an the phar lop mai chu tianga rei moi tok an chin phar hnu chuan an du tok ve hrama adin poding nil thei to meu lo sar ka ti palani aron ti trok mai an vice din pon martial arts thiam takini baka divine weapon hui ibo imang le thei zela library lu ru ki tuma wangin sennan tan hin competition a itel turani alo ti mak du lo taila alo ti de ka an vice din a mel chu ron dur khuin mei chedo ma voi ni lai lu ruk baka katun in bua lai lo en thale zela ka shem lo che hilom jok ta che peng huan khan ke ma chi amin hril boka mi zong hian lo hreta se ka chu hau lawang chemole aron tirum mal mai a dragon te pon anon room khum waka chenna na tan tor a har sa hle ma sian vice din chuan lo khap le vatin chennan pon zuanu te chu tu te ke kan ni che kan en tir turani aron ti chuak lol an vice din pon ole tha lo ti vatin competition a an academy a chakpui the ni chon lo mana tan an library le kabu zong a chiar thei thu lo hril ve vata chennan pon tianon script po mo alo ti man trepa ma se ole vice din ka vain buat sai ngal nge tin kal san vata akal hnu lok chon mengkar po lo lang an vice din chuan engkim chu ko da om to thu lo hril sapa chennan chu pet of destruction evil doers ani le ni lo aru ka fian tum hle ti chon competition chu tran ani competition ani mai ba ka an level in up na hunrem chang po ni chu te mazona chon oni max wa tam takan lo chuak supa hoji te chon da thatu ni anin chu pona da tha zunga chung ho chu ne pati hle an pia loka chon chennan te po lo omin tu emo hian aron thlo pel fuwa an zui ve ngal chuta biro reng lo khan lo in lan ta che aron ti chu mi te pon lo lang ve ngal ingji evil trial te khan lo ni chennan chon pui tu ma nei lo thuron soin anon be ngal chennan pana dragon catcher hen mang batin
easy lo be na chu lo nek dar veka sangon po lo bum pa zeu ani ponoron vai le buana ma sia bet lo pet per lopin sangona kuda tak a pet bur le chata chongyang in lo zon chu blade la chuak vatin a chan via tak lo phel ta phok mai an pathum panan ne the to meu lo ma se spider silk hian an non bei thuta chunu chu mania kan mu to nu khani chennan pon lo bum zung zunga chunu spider silk chu hriam rem hle na thel po kat mok the chu tiang khopa hriam chu ni ma se chennan ata ne ro boina thamatling te chiam lo a blade la chuak le vatin chunu chu vai ngal popa karlo mi pali chon he le ta der mai ma se spell hiron leng chemin chunu thanga chuan a ok le ta tlat mai tun tum chu boundless desire chunga chuan a hroi lut maka thlem chitin rengin chennan chu thlem le chu phenghuan le mengkari anga te chuan in siam bokin chennan e hmuna hian omla ka tain kum khuwa to anga ron ti chennan po nar thi le ringot to rel rufim po puthei to meu lo chuta chunu pon tha tuminaron be chennan po ahuna tak har chuak le zokin desire om chung chuan he hmun effect ti nani ti ina chalina lo tau bur chunu spell laga ta po voi ni nan azalen ve le ngal chunu po lom lo hle a ma senin pan le tur che chukai wen khan lo be thut a chan po mania tlom zo kani na kha alala hle a chennan laga phubalak chu du wangani ti chuan ingji evil try ho chu try ni to lo in 5 phone ni ta mi panga ma chon tur nei to ma se chennan azam bik lo an academy phatsana ma di polte be chu lo dem hle boka kaiwen ponoron be ngal lo khik le tum chia chu lo man bet chata tlan bo wat turin chennan pon bagu ti ma se ni pon tlan san chu lo du bik thak lo aron be ve ngata chennan pon bagu din mun lau thonu ma ding ti hrewatin aman loka a the pheita dor mai an pia hlataka chuan han tla khudurin lo tang fan ro chennan puitu tur chikan jong batange atibal bala ma se chennan ama chowa kal san tur chuangai ngam ngang lo katan chiani chon puitu tur ani don lo ti na sin tina trap kewa adin mun chu she omati kher mai ma se proud win the spirit chu ron leng chem a boral khana ma au feng spirit hi chambang tlatani ti chon au feng spirit chuan a spirit force ron ti chak sotin a thla chu ron eng popa chennan lo tang fan ro kalau kalania ti sapin a thlok pheile ngal khatia bagu the pheinu khan chennan pon lo man nget zela an panga chuan an zuan chennan po lo tal chuak vatin an tumangota che tir chu tum bik thak lo an ni ponan lo beile ngata awai ni nan chennan chon man bet le chat ma se bagu kharon thleng ve chia in chennan chon khoi fuman le lo bagu pon chennan hi bein tum le ni chon ke himin ma chon phota nga yang aron ti cher kaiwen pon ite nen ti le a magic cube ron thlo phe chu rol ve ngal apuak khudura a railo te chung chu re trap chuta bagu true form scare dragon ron lang a true form chu chak hle a evil trio te pon an demonic technique hell raksasa chon ron mang wata bagu pon a fifth frank scare dragon mangina lo absorb vek evil trio te pon aina sa chun ron bele ngal bagu pon lo ham dar le veka ma se pum ro lutuk wangina bele theitalo tlan chewatang chennan ti le thlobo pui chu rual ngal chennan chuan in he therang sia tinge kan tlan chia ta aron ti bagu chuan nangma wang vek pum ruakin minom re tir lutuka energy kan e to lo alo ti wata chennan pon nekina chicken drumstick ka peteu don chenia lo ti vele kaiwen te pon ron zui zelin forbidden land antia chuan an lut ma se kaiwen chon forbidden land an lut ani ngat chon thisa angan ni ron ti sukin zui zel trulin a hrelo a chan chu hmuna lut to piang daman lo la chu ngai lo wanga ne sangwan te ve thung chuan
chu tiang mai chen nan thi tur chon lo ui hle zui zela hui bon lak sak nuan ma ni kut nge tha pon du ma se kai wen bok chuan bio state mi le sa in ni kan mi le sa in ni velo in du le zui ta cheu ka report lo cheu po hin van nei ngot mai alo ti let zek sang wana ngai dan poni lo hle ma se pol te chon kai wen thu sei chon thlop ve thung achan po chu mun chu san dan chu kai wen chi hian a riat wang ani ti chon chen nan chu ama thi turen an kal san taringota chen nan te pon an zui lo chu makan ti hle baguril tram to lutuk panatlin tangang lo an tla khudura chicken drumstick min pek tur kha thengil su o atin niap mai chuta an pia loka chon pangpar pakhat hi ron chuak ambagu chon pan vatin engele ei the niangem le tia han ban che cho lo se chata chennan chon lo pui vatin chu pangpar pon e tumina ron ngal adang tam tak pon lo chuak supa chung pangpar te chu spirit devouring flowers an ni Mizo trong tak chon pangpar tharau hip chuak the ni mayang chu ta spirit devouring beast lo lang thutin chennan te choron ve thung ani pon lo dan watangai ti hre thei a dragon ket char hen mangin an nek papa ma se chu beast chon lo absorb vek ati ngai na shlo chuan bagu chu tlan chet puile ringota ma se kong lo top tatlat mai chu ta o hian demon hola khan lut ro kha bis ka lut ve theilo aron ti chu bis ponoron pan zel chennan te tanin ngai tu na huna omlo malam chon pan ve zela ma se ti boy tu dangan nei le tlat remnants of soul chulai hmuna lo thi to te tharau chuan anon be ve thung chennan lo be tu po lo lang zuain dragon alo ni chulai hmuna chon kum tam tak sira lo omin an silna barrier ti chetura chennan adua wangan kalna turun shilani chennan te pon har satakin demon hall chun thleng thei hram chulai mun chu en chiang vatin a borok vel chu uluk takena feel wanga gods le demon te awra hi hre thei baguero chon chu mun chu lo ti hle a kha o khan thu dika soi karing lo let mayang chennan aron ti ma se chennan chuan ilau chon ti khan min lo ngak ro alo ti sak maka bagu pon hey min kalsan chu tin zui ve wat an ma ni lo betu dragon ero alo nui ro tet thung mumin nuam hle mai alo ti chennan te po demon hola chuan an lut an en kol nu chon banga milimin ker chuan mu an bi chiang wata milim pakhat jok mi chuan non en thutin chennan aron ka pop chuta ziau bai kharon lang chennan choron man bet chatin ka phalna tel lo demon hall lo lu te chan tur chu thi na ni ti in ron tha tum tam hi amai bagu chon si lo siam wat ma sia spirit energy chona dai lo chennan pon chet lavatin alo dang ve wata adang ne lo lek ma se van nei thlak dewin ziau bai choron top hlawa iwa tang na save in ti mol pho vel mai ni aron ti chennan pon chuti motin hui boina ka popa ma se thalmu churon let a jet rui khan alo absorb hlawa jobaya spirit energy zong poi absorb fekin ama po leng lop mai ani khoshelo chuna omta dera baguna ma ngai ben tumaron khoi che cho ma po leng lop thau chok turin chakna po nei to meulo chuta chu hol veng tu pa putar kum upato tak hiron lang bagu dragon tuya changta churon endik chennan in alo mu chuan ron nek popa ma se boruak a nek phua mai chupa pon bagu chueng tin ma ti lo thu le a spiritual energy a man ral thaka wanga meditative state a thuron shil ma se chennan chuan lo oi du haulo a nek le chuatlang le phua tunge he pa hi le thlasang ti nami ati lai mek chuan a tiangin ron chun thuta reilo te chung chu che theilowin a om ren ron a che theinu chuna in saseng wata chupa pon master a topa chuan ka thil nga ka ngak chuak theita aron ti sapa a hlim kher mai a chan chu six pet reincarnation
tai ji code demon diagram an ti bok kol tu chu lo ngak tranga chu chen nan hian ni chen nan pon eng trik ngei man putar alo ti vata chu pa chuan eng wanga hu i bo mang thei ngei ni le jedui khan eng wanga thlang chenge ni I hriam aron ti on kalpel thutin eng wanga gods le demon te kha kum sing khat kal ta thivek ngen ni I hriami tin aron zot le chen nan pon pe hel lawa soitum chu soivat turin alo ti chu pa ve thung chuan a master chu kum sing khat kal ta gods le demon zongjong boral ruala boral ve thuron soile sapa chen nan chuan ni china ka o hre khai master o chuami alo ti ka master o a te ulo kha thil khan eng po lo soi se lo oi hausu ti ina nui vak vak mai chen nan ve thung chuan a fiam kwal vel mai ni tura lo ngai le maka chu pa pon e thil mu chi ai oi don ani chon ka mu tir khopang chitin spiritual energy aron ti chuak vaka chu hol chu lightning hian on hual vek bokin chen nan chu hun kal to mu tir atumani chu ta spiritual energy chu chen nan a da lut maka ani po timeline a chona tla lut ve ngal hun kal to a chona chuak hlola amazona mi pahni lo om chu mu ma se tu tengen ni le eng thil nge tian tu ma hrelo chu mi te chu dugo bai tian demon lord le a ming hriat lo tuna demon hall veng tu ni mek ten ni heavenly thau tian ko thil nung powerful che thin lo ma chon mek boka a chan po chu heavenly thau chuan gods le demon zongjong in tha tir vek chu thil tum ber ni wanga ni ti chon bai tian te pon an power an release ve ngal chu heavenly thau cracks ai leilama om chu ti chiat masak tuminan be ma sian tu mangota ol samero ani lo chu ai atang pon pressure na takhilo chuak bokin chen nan pon tor har sa lo ti hle chu ta bai tian divine body churon man bet thutin aron ka popa anni pon alam chuan pan alo be na te bum zungin bai tian chuan chen chu kat moka chu chon heavenly thau chu ti thin rim le zual sabin kut pha lian za thiron ti chuak ve ngal bai tian pon alo dang ve wata ma se thi sen hi phu chuak ve thot mai chu heavenly thau pon ala du tok mai lo ai energy ron som khom le vakin a aina chuan ron deng le ngal bai tian a thian pa pon spiritual clone tam tak lo siam watin chu thil chon thei to pinan lo nor le chu thil chu bai tian pon ron kat le moka anin supuak ta pop pop mai chu vel le bai tian a fa pa choron che ve le chen nan nen chon an infuse le maka a chan po he ti hun lai hen bai tian a fa pa hi chen na nang thowa six ped reincarnation tai ji gods demon diagram an ti bok nei tu ni ve wanga ni chen nan nen hian an fate ai nang chi ti na ni chuan six ped reincarnation tai ji god demon diagram hian in hlan chong zel ni na lang ti chuan heavenly thau le bai tian te pon line be zel an energy zongjong nen chak jok ni tuminan in norme ka bai tian a fa pa pon crack sai chu ade kara kho zokin ti chiat alo tum ve mek bok ma se thei lok lo chu ta chen na ne na man thinang chia dragon ke char chuan an hek popa ati che thei hram chu vele heavenly thau chuan a chak na hlau thutin bai tian te chuan an kap tlang zoka an ne chu ni ta der mai ma se chu chu top na lan ni don lo reincarnation cycle dang om le don tian tha thei maya a khak sai an ti chiat to wang chon heavenly thau ero chuan reincarnation cycle dang a chon ayom na hre to don lo thung chu chuan tan chan sani chuta divine te consciousness hi thei chung chuan gods le demon zongjong ikutanum vekang nang tan pui tur chele heavenly thau ti boral turin anon ti sapa chen nan po timeline thang a chon in forward zungin kum sing khat kalta khan in forward deya apa chenjan in six ped incarnation aman lai chi khani ama ang bokin chung energy te chuama chuan lut zela Eugene in bai tian apan tur che chu mule chuain nilo Eugene ti su tin au chuak waka
season 1 kan lo mu to energy sil kharon lang chu chen na tanga lo chuak hi lo ni reng mai chuan he hun ni china kan mu to bai tian den heavenly thau ai an ti chia ta tanga kum sing khata liam nu kha ni ti chuan pa pon gods le demon spiritual energy te chu ma chuan lo da lu ve chi aboka chen nan pana pa ki anga tu emo lo ding hi mu heavenly thau ai ti che thei to ma se top na la ni lo thu le reincarnation cycle danga chuan an ma chon le nge angai thuan soi te chu hre thei kum sing khat hnuah piangnawn le chau tur thu te ba ka chu gods le demon te thlan mola spiritual energy zong a man thei thuan soi lai te po hre thei vekin karlowa kum sing khat hnuah chau piangnawn le tur zal ani ta ni ti chuan kum sing khat general hnuah alo tho le chia chen nan po har chuak ta zok mai demon hall veng tu pa pon azo na chan na ingkim chu hriat to le to lo aron zot ma se chen nan chu ril ru la boy ri hle a gods le heaven ten be lai mu thu le amma angala nau pang takin anun na tha pa khovel chana tum lai mu thu te ron soi zungin eugene mu thu te poron soi boy nuaya enge ka chungai ti engting ngei man ala ti fan chu hall veng tu pa pon athil mu zong chu illusion mai ni lo thu ron soin amma tai ji god demon diagram 6 pet reincarnation tie kan hriat bok memory ni thu lo hril chen nan pon chu tai ji god demon diagram chu enge ni le khang mi pathi te thil be kha enge ni lo zot hol veng tu pa pon kum sing khat kalta heavenly thau powerful takaron lan thu le 6 drama god sang te chu heavenly thau follow du le follow du lo wa thenan ni thu ron soin chung heavenly thau follow du ve lo te chuan an nun na thaban be thu te ron soi bokin khovel chan nan an thei top an chuani aron ti ma se chen nan chuan ka zo na chang ro alo ti maka hol veng tu pai ro chuan on soi chun zom zelin ma se kan thil tum chu kan puitlim zo talo ni gods zong an boral veka chu tiang bokin demon zong pon ni kan pani hian ches pon ang lek kan ni ma se hei chia hi ka hril thei che kum sing khat kalta heavenly dawo follow du lo te chuan thu tiam an nei veka chu thu tiam chu hei hi ani an lo thiamo an la damani pan power zong ke ta ji go demon diagram a hian an da tur ani ti hi ani aron ti tuna chuan ke pon ka thu tiam chu ka hlen ta aron ti sapa chen nan pon kum sing khat chung te meuh he hun hi lo ngak charamo he hol hi lo veng char boka mun danga chua te du lo mi aron ti ve thung hol veng tu pa chuan chu hol chu khovel laka ta masterin a formation manga sil tat thu le atan chua san the ani lo thu ta hril bokin kan khovel ven him mek hiang tin nge om ti poka theingil zo to ni aron ti ama poral mek boka hun nei tam to lo chen nan pon kapu lo ngak lok ro tin van lama chuna hu i bo ka popa chu chon chu mun churon chun eng vekin hol veng tu pa chuna hun top do na an khovel lo ven him thin chu mu ve le theita chen na na hne na chon lom thu ron soin ti hi chuan in chirna engma ka nei to lo aron ti le sapa a tham ral ta ni a master geobai pon vanama chuan alo ngak ve renga thlamuang takan chol don ta ni karlawa kum sing khat zeta lo ven him to chu hol chu ron chim tranin chennan pon bagua veng ve wata hol atang chon energy in kap chho popin chu hol chu mu zui tu rom talo chu ti ruale ro chon chennan non betu dragon kha chua zalenin om ve chi aboka kum sing khat zen hnuah chuak le thei chu lom kher mai chennan ala thilo ti hriat chon non mel kurin a flame in ron phu ngal chennan pon hola lu tura ti tu kha mani le ni lo alo zot chu dragon pon an dragon powerful tak heavenly art te pon ne lo khapa chakani thu le an dragon thla zinga mel thaber ni thurun soin purple gold divine dragon zinga mel thaber kani hio aron ti kum tam tak nuwa zalen the chu lom hlein ka du ka ti theiron ta tin rak zuwa a tong thei phian mai chennan por nui hukin chu tianga chakle mel thai ni chon tinge kum sing khatte meu silini alo ti khum sak mai chu thu chon ti thin rim hlein a flame in ron phu le ngal chennan pon lo bum zungin keima wanga zalen thei ni ti in threto lo mi alo ti ve wata ma se chu dragon chuan alo beng khon du hlek lo
chen nan pana beilet ve thung ma se a beina te chuan zia nei lo hle chuta hu I bo ka tum chu inner force alo man na sat lutuka wang chuan mang thei ta der lo chu dragon panaron be chun zom zela dragon mel thale powerful tak purple gold divine dragon ani thu te poron soile zu to chen na chan po chetial tiala ma se mengkar lo lang hlolin chu dragon churon ma chon ve thung ani po tong the ti lo chuan lo tang thei phiana mengkar blade pana khoi na thei lo cha chuani chen nan pana be chun zom zela a be na te chu eng thamani bik lo chu ta mengkar pana technique thar sword returning to roots aron mang ve ngal blade tam tak chuan dragon chu tin wa a ma seron chun tur chu lo phu ve ngek ol samte na tal chuak le ta der mai chen nan poron che ve le ngal zatin a technique pakhat zok scarlet flame burning the sky chuan ron vai pop chu chuan tle minute chuan op ve deta chulai hun tha chu mengkar pon chu watin blade lian turu zet hiron ti chuak le ngal chu chuan ron chun popa ma se chu dragon tong thei zet chueng tin ma om chuang lo a phuli pakhat churon tlakewa chu chu mu chon thin rim le zual sawin an pania tha ngei tumin ron bei buan a thin rim to bok nen a chen rem hle chu taron pan le chu chen nan po kudin alwin dang ve topa ma se je drui chu ron inactivate thutin chu dragon power chu ron hip ta mak mai a power a in ren chu azela wang chon ti the nei talo tal chu tumain hai wakin chen nan chu top hram turin angen chiama ani lain top ta nge ati du big lo Mizo la ka master niang ito so engkim ka zom pokang miss enge mutal han soi vete ti hi chon ka thi thei mai don tin rak chul to chu ta mengkar pon chen nan choron tin tatlat mai enge chan alo zot fata jet drui point deactivate ve ngal chu dragon chu song te veka dragon po ang to meu lo chu ta mengkar chuan jet drui chu evil technique ni tura lo ngai maka chen nan chu pet of destruction evil doers ani tian hriat to thule a pol te chu khoya nge nom ti teron zot tatlat mai chen nan ro chuan lo phana sa hle a chu tiang pol te engma nei lo thule pet of destruction mi le sa ani lo thu te por hil wata ma se mengkar chuan lo oi du thak lo chen nan competition alu atanga ron zui ruk char thule competition nei an zir lai te ruang mu thu te ba ka chen nan atlan chelai mu thu te ron sei bokin chung an zir lai thita te chu chen nan a tha ni tura angai maka a technique man chu evil technique pet of destruction ho man thin ninge a hria thu te por soi le tlat chu chon chu dragon nui chu lo ti za hle eng evil technique nge I hresual chiang hle mai kapi kha chu jet rui divine armanen ni kha aron ti mengkar pon jet rui mo ti sapin amma zanan in fight tuma power drain saktu chu jet rui ni le ni lo azot chiang le ngata chen nan pon divine remains anjon tuma jet rui chu inner force alu thule aman dan pola thiam lo thu te ron soi ve wat mengkar pon thu poimo takidong bokin ta chon pet of destruction ho an academy chuanum to thulo in zia kani chen nan hne na pet of destruction mi le sa ani lo tak takani chon chung ho man turama pui turin ron ti chen nan pon pui huam thulo soi ve wata ma se mengkar chon ring hel fanin kain puan tir khopang che tiril rusap chutan kalwata ngai thu chen nan na hril ani pon purple dragon chupan watin local vero ahanti ma se chu dragon chuan azui don ani chona power te pele turin lo ti ve thung chen nan pon lo rem ti ve mai boka achan po chu dragon tong thei tak le fiam thu tak ani awangina bele mai rin lo wangani chu dragon ve thung chuan ka power te min pele photla ka soi sama saberang chemole tin lo ngai to ve thung chen nan pon power chu pele tran ma se chu dragon chu mun dang da hianom le thutin ta chon me che pakhat powerful deuh mai hi mu chunu chu ma sil tu khani ani pon hlau hle a atong kampo phim khur to hle chunu pon na takaron bawin chen nan chu le chin hnai vai takani thu le tina tum le ni vai chuan pialra lama thon ngal tur thu te lo hril makin ain tiam kam nan sil chi khat 3 hour tir boka athon let le tamak mai
chen nanin alo en rang tia mu chon hei lakhi mamin pek let ati hnuah chen nan pon tuna tan chon kha zong kha ifel dana zirena dang chu ka pilet chawang che alo ti then I master kan I to bak hming tur kan phuang e o enge niang o I tong thein fiam tu poi du hle a I chi mom tel bok nen pi pilong ni mai ro aron ti chu dragon pon ka du lo e a alo ti chen nan chona ko dalo tuai khum zewa a hlaw le hno ma se mi dang te thria ta min ko mia su o ti in ron ngen le chiama chen nan pon chang ta lo chon meng kar lam chu pan ani pon le khathon hi lo dong le trewa an academy ba ka competition nei hodin huna der thong ti hre thua in malam chuan pan wata ti chuan a top le tariani meng chuan te ka chunjom don le don lo min zot fowa chunjom don te reng mai ma se chen nan te hi season 2 thleng zo fel photang a chan chu season 3 hi ongoing me kani lo recap man mo khalari skill hle chuan chen nan te season 2 kan zo hnuah meng chuan te kan recap haba ka tang che khan kan chunjom le photanga kan zo hnuah to be hero kan chunjom le photang ti chuan chen nan Tomb of Fallen Gods season 3 po kan chunjom le thei che karing ma se tu manga om the chulung tum thing tum kut tum le ek tum ten ni